Bena baruha kafela lo byamuhera kuzolera kwanu kwa Bulozi TV Luifa channel ya 125 Top Star mane hamocho wanifaliketela na la Bulozi Facebook program tunakamita kisi chava ni Zwelo Pili chava ni Zwelo Pili kiwa na program ya luna ye byamuhera kuiona kachano lukambola za njimo mwa Bulozi njimo mwa Bulozi mi wakatusa kwa mbola tabaye mwa studio kaitonolo niba ngoli wabahulu kapa wabatuna wakwa Western Chamber of Commerce wana mtope Samuel Litebele lo myamuhera bulumese wabarwa balume kafera wabaruwa malizo zinakachenu kuzafo luna nimonga ongi maskwa wapike na founder hapike na chief executive officer mukali wa foundation yebizwa Raindrops Foundation ile bo na mwaka wa Luka wana mwaka balume sababu bwashanga balume sababu ikafera kubazika ofera balume Luitomezi batelezi sanse kubazika chenu lwa mbola za njimbo mwa Bulozi mwana kulinga ya butokwa happen kuli watu wa mwa studio va kid chaziba ina on the right mi kautwa zengata ma program yaka chenu zela pano kwa Bulozi television iliyo na yeo lwi kumusa kayona alukenda mautungi wa program lukale mwindikabo secretary wa chamber wa Samuel Litebele alubulela njimo ili usikaya ndula kale kuli njimo mwa Bulozi alubulela fela kuli njimo ntoe njimo kia butokwa kata Luitomeza hulu lubule kuli njimo kia butokwa hulu mimane kakukalani bule kuli katengo konizwa kikatengo kaka susuweza hulu bali business mi sina auza kwa chemba unalobata kutalima tabaye sinaka business linjimo nyo na iso nakuva business njimo kikulexana nchale kuyaka puzo yebuzizwe njimo wiki kutokwa toyemu yani kolako bulela kikuli alutalimezi famu koloko wali kazeso nakwezi wa Bulozi mfumani kuli njimo mweniki number 1 kaliki famu koloko kuna nilikaze zokabula kalikize 7 kono njimo izfa halimu ni alula njimo utalusa banaku utalikomu mwende usikaya kare kwa hule wo Litebele mwende wana makandi wana pili kuli njimo kia butokwa itumezi njimo kintoeza kuli kambeki batu kaofela baweza kuli mangi kambe wenzi involved mwa njimo kakuli kokusina njimo akuna kucha kafela luna lubeke akucha kwa kuli njimo kintoe butokwa hulu mopi batu kafela suru mwa Bulozi kakuvumane ya lufuyozu ni Mungu olukona kwitu sisa kona kuli ni bwana kuli njimo kintu kibupilo bwaluna in short njimo kiupilo waluna ni kutoka mina mwaka inyani pili ruska zwela pili hapi katengo kamina komuzwa kukona kakalizwa Raindrops Foundation Rain eskiza pula kona kulipula yamana kulimaka pacho katengo kamina kaida skama in short katengo kaluna katalimeza ulifata bayali chalano ya njimo in short kakuli lule mwile kuli batu babangata batakiwa batamisevezi kapa batakuba employed kononi ule ni bona kuli alukaeza kuli luweza lu concentrate kwa kuitimela za kucha so Raindrops Community Foundation ieza focus ya hulu kwa kuweza encourage batu mwaminzi kuli baitimele mimane baitimele kuituzisa organic yelubiza kuli organic farming yelutasa kuli bitusisa minuno ye not minuno akuleka kono minuno yaku yesu ana inge misitelo inge sibolera chwalo bakensa kuli kona likaze chipireze kona kweza kuli mangi wali kwanisa
Kerufu mataba ya kuli njimo kya butokwa munatire nifataba ya licho kuli njimo kwene tisalicho chale baba sonera kuichubya manjimo kati kibomani kuna ni bata wasuna kweza kuliba musebezwa bona kinjimo fe aba mkitenda ba leo na cholo winzi kapachwa walitebe litebeza lule kuli mangi sona kuchumbela manjimo sinalo twile kuli njimo kya butokwa ni kamone nitasa kuli njimo lutasa nge mabulozi mo kuna kutalikomu kulima raisi kulima mbonyi kulima maoza mane ni kulima zimbangala kafela zeo kili kazi sona kwezi wa mwanjimo zikasese mtsoro sona kwezi baka pamola hulu kuli njimo yako na kukusufaza ni kwa wenjewe mi njimo yako na kutiseza kuli kuzwela pili kakuli watu aba izimwanjimo ulebuli mangi wao taliko mzepeze talo ako nikupa babisi ako nikupa kuisa mwana hai kwa skolo ulebuli mangi wizi witi mea rice sinakona kwa ulozi kafumana kuli kana kwa kule kisa watu wakafumana mashine kinde sonange simbangala kono kuli likaze kafela kili kaze swanera kwezi wakilapa nilapa kulubone kuli ni winyewe mwa mabulozi walona wo wakusufaza kula mkatale monga wana kuli bulozi walona winyewe ila holo nkona kuli tabaye kwa kusama mawunje kona na yakona kuichumbela mkulima o namaka minamu bulas kama nifata bafo puzo na likuli baso kena mwanji mu kibomani ba likile kubula wate bolitebele mane babule mifuta yali kadeko nakulimiwa kibomani yaso na kena mwanji kiba tukaofela ibeba beleki ibeba chembere ibeli mbututu ibeba na mande lunakwa Raindrops Community Foundation loiza encourage kuli banana basalili mbututu kala kwa bwanana balutiwe batwaezwe kubeleka magadeni kulatali charano kakuli kakwanzira echwalo yeo bakaza mange baholo nge baziba kulikati bashemi balona lichorizwa kaiza balusulera abatate afale lizwerera kai ni interest ikabateni chweni mubota na ndibona buka kusufala mimane ni bushori hamo ni nutrition kakuli batu abaitime alichozeswa na nge ma fruits miroho manawa ni mbonyi ni mabele ni mauza kafela zale zitisakuli batu bafumane bati emibili abanze balicha kuna kuli kutoka kuli lapa ni lapa hakuna tabanji babeleka nje babeleke lapa ni lapa alifumane kuli nani neweka garden faka ofi kwa tuko kuli bafumane nutrition batokwa faka chalo ambola njimo mabulozi musemubuleza butokwa wayo na musemubuleza wasinokena mwateni musemubuleza kona kweziwa andika zangia mikashadanya ni kwa limota mwendeni mila muntu le watu babula kule mabulozi njimo ayikona kule njimo bulozi bwalo nabo kina haya lishabati amukatali bali bagazenga atalongera nge mwa Mongu Central mwa Mongu district libakazeza kwa kuzwaliza zili bakaza ndana likwanda kimashabati fera mwasina kamale kimashabati fera shangombo mwale kimashabati fera baba bole yakora ukona likwenda njimo kimashabati mu kona kugulela jwe nfata bafu mutebe alitumeza lule kuli na hayaruna kiyende kakuli amkabona kuli amkambala za lishabati mwakuleza kama mutoko ya kafera kapamuli pindu mulena kafa kapamuli pindu mulena kafa kafera la kana kuseveza sinale ni bala fa lichalo ze mzee kona kweza kikuli kafa kwa makandalona kafa kona kumela kuna limaza mabaka kona kumela rice kuna limabaka kona kumela mauza ni makoka mane ni mwanja kuzafateni ni cashewnut kafera za mera kafa bulozi ni kona kuna ni kakuli alulo yanga za njimo ni litapi kaka kinjo mako na kuluta litapi ni lule kulize mzee kona kwezwa wateni ki rice mane ni mbonyi ni ngulu kafa kwa tasi ni chale wala kuli na hayo na kuli mwa licho
batiri akuchora zote ni nilikomu zako na kuina kafama ulozi akutiva zata kwa lima kaufera yeo kinjimo kona kuli ikusweza fera sichava kuliva kene mwanjimo aulu wala makanjimo mabulola iko na hali mabulozi kwativa kwa mishitu kimashabati itumezi mane kwako na kakuli luna ni example yetu na hulo kakuli sese liteni lishabati la lekileli ndelibu nolo kuveleka kufita nebe lizupa kakuli lishabati kuba pangafe ya bibolera mwanga manyuwa kapaba bakona bana liko mane batulisa ni kutulisa kono kuli ikinto ebu nolo fe haba nji munda ni mezi muna nini mukono kuli kwako na kufuma kuchala licho mane ni kukutura kikweza faya kutoka kweza encourage batu niwendi ni kuba lutahu kuba susweza kuli baitute kuba bamu mwabasoro kwezeza kono manenji mwobozi buno amaso mina ba Chamber of Commerce ni ziba kuli kapa ni nana kuli omwabisezi ya mina kususweza batu baba bilaela kuli mawe ukone kuli miwa shabati kwativa mukona kuba susweza chuani kuli babe ni chiseho ya kuli bachumbele mwanjimo kakuli kuli jimo kutoka kona mukubali choza na doroja litumeza moma bulozi mosi namkatalima aluna mikoti moma bulozi aluna ma industry ko babancha basali ngoma bakona kwa sebeza chale njimo yaluna kapa likadha na huluze kona kweza kwa bulozi kiona njimo male solo susueza olunge mazazi ya kikuli amkatalima ne mbonyi inge kwa Angola kwa Kasumbalesa baito kwa hulu kwa bali chumbela wa mwatini wakona mfufana mashiri kuzohateni cashionati kwa wakata waito kwa waivata ni unawa chemba lwezao encourage watu kuli bakene mwatini mani amkata mkafuma kuli inge mwa provincial na kunao ma commercial farmers na kuna ma commercial farmers so we are encourage na waweza small scale kapa subsistence kuliwa kone kutiseza olu kulimane after some time wakone kweza graduate into commercial kuli sinamka hupola kuli nge na kaufela they are talking about 10 million tons ya mboni they are talking about so many tons ya rice they are talking about $1 million ya nama yeso na kwa mana kafila za opportunities alona mwabulozi kulukone kuichumbela mate kulukone kweza kulima likazale kapa kulima lichozeo kulikono fumana mashede kusifate munjebwe chole amususo ya batu chwalo zemu kona kweza kili kama ni kuli babona ale kuli batululi batabela kukena mwanjimo anizivi babasonenge ba Raindrops Foundation kapa kwanze muzomweza zeko na kusweza batu kuli minibona bane babona kuli kantia ni kubutokwa lero kona kwa kusweza batu kufita kubulela fera kuli babone kili kama nitumezi lwabanga ni ma workshop fokumu lwabiza batu nge kwa sifura kwa kulizi lwabiza lutoba luta mwa lutoba bonisa zolso lukweza kakuye mutu asoni kubulela fera zona kubonisa ni kuli zeko na muri za machwana kona kulo abonisa mo lichalano zolo nani mafruits amera milogo mimane lwa mama chomolo baluta ni mapangela mununo sibolera kwa kuli sibolera seo asitoku kule kama shilingi matali ma leftover foods kona kuli lweza encourage kuli matfali aluna ni ma workshop batai kamungata batoe tuta sulu basali kakuli kuona babafumana kuli bainze ahulu affected kwa poverty ye kapa kubona babanga amene babanga kwa fofla ya kuba mwanjimu lusaluguleze zakuli njimo kiabutokwa kakuli kola mukuzwa licho kono mwenu wakona kuza indabolo yeo mwabutelele wayona nene utaha ulitebe nosa watakubulela za misike esolenge ya Kasumbalesa nile mchwalo uwunde luli wabuindi mwanjimu ulitebele bitumezi sinane na mile fatini kikuli kwanu kwa bulozi alama mayenzi kwanu kwa bulozi alna ulikaze kwa nakutiseza maisherenyi choice nane na mama fakuli na hakaufela ina ni kokwani ni ule kuli alubulele newa fanama
Falicom kakuli kwa bulozi yengata holo Kilicom mi laha ifile kwanza kuli by the time I'll after 2027 usona kweza export up to $1 million ya nama chale hakuna nitawa chalo itausa kuli chale ikalisona kupeleka watu kwa watu kulichwe luna watu chelo za chwani kakuli watu basona kukena hulu mali business zechwalo kabisa nangiza likomu lwezao encourage kuli watu wakone ku Telecom this is kuwa kuzohate ni kuna nitawa ya kuli aba Telecom bakone kuli fao licho kuli aba ya kuli lekisa kwa ni wait ni kuli wa muso ni bona basona kufaza kwa matuku kakuli amkata mu mukabona kuli by 1990 nona likomze ingata mabolozi mumane oli ba uli ba Southern Province konoka channel so libo number 4 kwa liko wafitiwa kiwa Southern wa Eastern mane ni wa Central kona bali yewa kinto ende usona kubona kuli wa ichumela omeko kuzohate ngi rice kakula nazeze ni baba kona likazeza kulizaeza kwa mikona njimweza niona rice mazazi kutire fafasi kakuli mtengale nobanga ni rice yebizwa super kono mkaisa kafela bayibata kono mazazi yapi kupana kono kuli rususueza okulu kone kukuta kwamlao wakuli lima super nina wayi akona kulima kono siseza kuli market ya kule kisalikaza ite kai market ailite magini mangi usana bichumbela manji mwali lubleza kesho natifaniwana kesho nati ki Jonas Magala ki njimo ende auli etuna ni hape yako na kulimia ande nikafa kwa makanda kesho nati baibata kwa manaha mani kwa mana kwawe baibata hu nchalaluka kena matini manjimo mwale mkona kwa hande wakuli yale inani market kuzohate ni mane mazalo eza ulu ni kususueza hulu watu kulibali meli chozale zao na nakale desanange yona mauza yona makonga kuna ni woskuswani kuna ni ichozani za kale za kulimazazi yani mana wale amande hale kafia kitu zile sana kwa encourage kakula mkataliba za kwa na kulekisiwa za kwa na kutiswa kwa matuku ala sana nge abopiwe nzemzem kona kuli kisusuezo au kwa sichama kuliba kuna vitumbera voltebele mubula kaze atahulu mukutakuteza utaba ya kashu amkatale mela taba ya kashu na tumabulozi mo ikulezwa hulu kuzwali na kozane za kale za Zambia kashu kampani ende za mayuswa ina hizo mamungu mo ende za mayuswa kwa mtompe imani kono kuna kulikashu ye zolo priyo na ibona hali ande amuda hana inge mina bachemba mwende basachi ze mchoro utata kuzwele la kairudi utata wa njimo ya kashu uzwele la kafani kafa one of the issues gikuli kululuzwele piruye kwa pata nanikweza o encourage my private sector kuli wakeni wateni waeze commercialize maopula yale ya mani akamene ikelize choro kamone ivezi commercialized kamena gauza mara kwa hole kuzapate ngekuli zonali kota ze luchala ze mgize tele togidina libawa matuku kona ngo unanikuba ni kota ze zamaela nina kwa climate change kuzapate unaniku kena kweza mechanize msona kuba ni irrigation kakuli kuna ni nako ya kweza kulibachala abachala kesho natiale aifani meska pa kuna ande pula kona kuli haiko nikuza maande kuzawate nikikuli msona kusewezao ni bagi kacha basona kuba olfa pata kuna kweza guide pa kutusa watu ya wezi mwali njimo yeso rangi na kasho natikuba potela pesa tanguba luta moni mwale nikakuli akuna muluka eza kesho natina kuifuma nunangufuma na muko okuli ukone kuilima ni kone kulutusa namwaka
Wolitewele haba utwalenge wabayumbera katakomani kwa tutengo tutusalenge kakamina kareni Drops Foundation. Mukatusa chwani kuli usike babule afaka kunjimo ke akutokwa ni kona akona kunge ya usebeza ande mutusa chwani mina ba foundation also nge mina kwa tumezi luna lwa tusaka kuweza introduce miliani akuna ni matu kwa kesho nataka kuinile muye kuli the past 5 years kesho nati ayeza ande produce bakenza kuli miliani yeso ko haswa kwa 10 isolo kweza affect yale ma pollinators kakuli ki poison kwa ma pollinators kona kuli icon kweza produce bakenza kuma pollinators yale tukokwantu eto tsona kujo tuzakweza pollinate twasaba twashwa atula fama price kono kuli unalweza encourage ma environment friendly pesticides ni ma fungicides also kupanga fali kote also kuchala kimiliani yeso ara mili kote zeso nange kamwengo mbili kali kichwalo kuona kulizeo alu itusazona they are environment friendly meaning kuli tuko kwantwale atuna kusaba kono kuli production ya kasho yield ikaba high. Second ni ku yeza encourage kuli batu baitu se ma methods za kuli asaba chezi fale ba kona kweza mulch ilikota zabona kuitusange drip irrigation mwana babulelela ma methods amangata ni kweza nubeza encourage ni kuli ba feminu ya natural kakuli that way we are addressing climate change at the same time ni kutusa likota zale kuli lifumane mafruta mangata ndio kumena wabaruha kana kwa chwale ni kulatela program ya lugulela kwanu kwa Ulozi TV Melwenzi Fampwito ya 120 fa Top Star mane mkona kunopa chwalo hape ni fa ikepelana la Facebook baba tabera kunga kabelo ma program ya bakona kunopa fa nombolo ya 0760007396 mwakona kunga kabelo kakulu lumela ile fa nombolo yeo 0760007396 peto ni mina mwakona kunga kabelo mangambo ye kachenu luambola zanjimo mwa Ulozi miusolo ufitire kuzina kanyana kone kuna tafateni chole fa nsepa maratela ka Minava Foundation ba Raindrops Foundation bana mocho ni Chamber of Commerce maratela leza mwana Minister wanjimo unacho chole kama kusunda ze talu ze sefitile na tumusize kutulo suru kwa banani boji ya selemo kukala mwa njimo period ya 2024-25 mwana wonisa kuli ba province ye baize chwana ba province ye baize chwana Ulozi we pamata kona wa mafelelezo wa kutuzinamba ye ibe palo kapakina palo nyane ahulu kwa ne kula mbonyi bahative kiba Eastern Province bahative ki baba butonga ni bona kahaba lulimbile ni baba mcholo luna kwa mafelelezo utata wabutisakuli neba mambonyi mo fumale kwa mafelelezo amutalimela kisikamani nimukona kufa kerezo manifateni iyo kitaba yetuna kitaba ende apiyosona kwa mbola taba yemeyosona kuziba kekuli province ya Luna kuna ni mabaka mangata kumsa sone kuli mambonyi kumsa kuli mambonyi kakula mkata limani bana ripoti yale mkata bakuli ma dikiliti ze zao mbonyi ngata kilikiliti sona ngenke mani kaoma mani mlovesi na mkata ngwa kwale kiwanga na kuli mambonyi kono amka ya mama reports aliten ukafumana kulinge kwa neku ya ngikwa neku la nguru kwa neku la mauza niona province yaona eze ande inge kwa kasho na tiki kwa nufera ni kwa rais kafera province yaona eze ande sekona mbona kuli babona kunyaza kuna Oscar limaulu mbonyi kono sezara kuli kuna lichalo zemu zolukona zeza ni kwano kufita mbonyi
kono yeo haikuli kuna kima ipato vati wakona kuweza hande kakuli kuna ni liba kaze sonange shangobu kuna liba kaze sonange senanga mafuse mwale but kwa fiela tuso from the Ministry of Agriculture extension work kidoro welao kuzwafate nona ma training center alona kulibona kuli alwanya kisize awona aliku kutusa always chala saula ma training center sonange izmakala boys kwankema mwezi fana mshaketi kwa language ma training center naeza nga ubande kwa malao kuzwafate ngekuli neba yona fisipu sinabo bazize mazazi yako kunde kuli batu baiketereri kazewa kichalo zewa sona kunga kako yakamuvu niliva kaze kobaezi kafe kinto kuzawate ngekuli ubata ususweza onge ulabachemba kuli weze mechanize nikweza commercialize mechanize kuli sona kwetu sasa matractor peno tu matractor ala tulao ngala batiseba na mshakeni kula hapa tupapala kweza matractor kuna ni ma stages kuna ni ma equipment ni matractors akona butamo akona kwitu sabatu kuli bakone kuwekeza mbonya bona yo kuzahate niona seed niona sona sabona kuli yakakai kuzahate ni kuli chona kufanya nso kutali ma program ya Eastern Province ni batatu bele mu bwabona ni kufumana kuli amubona wabona ni awo ni acid to kwa lime so kafela bona so fala yo so abe amame buyabona later on to fana kuli we youth ile fali mwekelize chene baluna department ya Zaria so nako ba active kuli mibuya na yeye so nako ba tatubiwanga ndikona kuli mugo kuiza acid kapa wizi alkaline so that wabona kuweza treat ni bonya kona kuweza program yalo nas na Hansen Ulezi ki njemo mabolozi ni kumahala program ya vizwa sichaba ni zoro pili manjinera walu na fauze fale sawa na kuli walu kometa kono alu ya kwa kufila chana program ye wo na maka bolitebele hawa gulela kuli mwende batu watatu ve hapesi ncha kuli njimo yani na mungerele kama muli mauza kama muli masindambi kama muli mbonyi lwa msako ndinga kwenye kuitatu basi ncha mai kutu amina fate ndi yapi tumezi nina kumena ngona kakuli ninge kwa sifula maluboni kuli mwanja walumela kuno mbonyi akiahulwesi kubale babatulisa kono kuli mowa kulera onachwa luluto kwa kuzipa kuli nilu na lubate ma experts babakalutusa kuli batoeza test mu buwale then lukaberekisa namoni wona kuli luna kwa Raindrops Community Foundation so kutesta luchalali chano kafera kubona kuli kizifize kona kulumela miape maneke kwa ni proof ya kuli alukonu kuchalali chano kafera zolo batakuchalaka pa zolo upula lule mwe kuli kuna nizelo lumela mwamu wo ape kuna nzesa lumeli choze zolo kona kweza ikubiza na ba ma experts bakato testera mu bwaluna kulubeni zibo kuli kona kuchalali chano man kona lukona kukwanisa nje mwalo na hande mwali shabati Multevele alongonda chwana ngambole ono yakacheno ya njimo mabolozi yanga atakuna nintu yana bagulera nga kuli way forward luya kai luya chwana kwa pili kwa yaka zama chwana vitu mezao sinana mire fateni kwa bolozi kuna lichalo zo la kuweza concentrate kuzona kakuyaka vule kuli climate attitude ya watu kuzofateni ona mugu mali issue ya mezi cholo kona vuli kwanu ntelo sona eba musaka omani on sona kweza au concentrate fateni kona taba ya likomo sona kweza au concentrate kakuli amkaya ne mama lapana almost every lapa banani connection bako probably focus ya holo kuipao kena kwa liko kuzohete nikiona rice ki sichosolo ziwa mosa zezo aye ya la kesho mati mauza
mavele ngulu mane ni mwanja kona likazeza olwande kwanu chale solange mbonyi obviously sinani bulezi kuna ni ma district kwa na kumerande bikola bosko sana kweza concentrate sinani bla physique afela focus on one thing no baeze open up watakunga mjani alikomo watakunga mavele watakunga mwanja watakunga ipuli kamani bafiwe kolo echwalo kuli nikale haiva kulikwano kuna nzuru sida wala kunga kokumu haiva ni bonyi sida molo ezeza bonyi kuna ni kiti kwa wali mambo kono kuli kachwalo I think kwa bisika bande njangwe wana mwaka way forward manzwami na mafilelezo kwa mutama ni television yani kuli mugule na manzwami na mafilelezo fanga molo itumezi anani sisuweza fera kuli watu kaofela kambi kintu ekona hala afumane yokuli bainzi involved mwanjimu kakuli luya kwa madezeza kuli mafelezo lukafumane ya kuluna ni mali kono amali yawa anakuleka kona kuli lilicho zama ngeli baskers against climate change kona kuli lu ni susuweza fera kaofela kuli mala pa kaofela kambi kwa kona hala afumane yokuli kunani kwa baso kutongo chonkomona newe kwa ma side amandu abona kapene wa masaka wako na fa newe mwabikopo bya drinki bya saradi wako na kulima newe kuchana newe tukota kulize kafera ze kuzaze tiseza kuli wino wabona bube hande lulwani se botana kinjimu lulwani se bushori kinjimu lulwani se kafati sokweza kinjimu kono kuli njimo kimangi nimanya swala kuba involved mateni kwa encouragement yaka ishangwe Ariana Ngombe ye ki programu ya sichaba ni zopilika chenu mwa studio na lwambola za njimo mwa bulozi kuzoelela kwanu kwa bulozi TV yona TV ya Lukonka kuyemela bana bambola mwagambulo yebu Samuel litevele mane hamocho nibona mwaka waluka nisali bali yana mchaindi si wa program yao nafani wangu nganya kuli mukone kunopa hande ka kozo ifitsa witumelo kumina bana baluteleza ka fela yo ki Charles Nyembe ya mimema ndikumea kaleza kuli mutolo luteleza hape mwa sunda yeta aluka mitela ni ye mu programu ya Lingambolo kwanu kwa Bulozi TV yona TV yelu konka nitopeza sana itumezi